Ezimnandi ayiphengi ngezedlamlenze selivele lathi lihlaleleke nje labona nje ngepost lakho nalithekwe elinye iciko lamaskandi kuthiwa idakhe elihle. Idakhe elihle liposte isithombe ke semunye nje umfowethu igama lakhe kuthiwa umthokozisi wakaKhumalo. Umthokozisi lona uyambona ukuthi udila kakhulu nge-art art yakhe-ke i-based kakhulu emsebenzini wezandla. Ibhalile lensizwa lena umthokozisi Khumalo ukuthi lo msebenzi wayo lona iyafisa Nkosi yami ukuthi ugcine ufikile noma-ke ligcine liyibonile idlamlenze. Lase libhala nalo ipost idlamlenze layishera le post le yedakhe elihle ukuthi lona-ke lifisa ukuthi lo msebenzi walensizwa lena ufike ezandleni zalo. Ngiyathemba ukuthi lensizwa umashobani izojabula-ke mayibona-ke umsebenzi wayo usufikile-ke emehlweni edlamlenze. Mhlampe-ke azokwenzeka amamenzi ukuthi-ke umsebenzi wayo lensizwa lena ugcina ufikile ezandleni zedlamlenze. Into engayibonanga ama-details kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi idakhe elihle-ke lizokwenza ngokusemandleni ukuthi lixhumane nalo mbhemi lona ukuze-ke phela idlamlenze begcine behlanganile. Ngiyamfisela umfowabo kaMashobane ukuthi umsebenzi wakhe ubonwe nje abantu abaningi abaphezulu, ungasesiyena nje uKhuzani kuphela nabanye abaningi, kakhulukazi-ke ne-department nje ya-Arts and Culture nayo futhi sengathi ingambona-ke. Futhi isicelo sami sithi uma ukuthi khona-ke onolayini siyacela ukuthi asize lensizwa lena ukube ixhumane nabantu abaphezulu ukuze umsebenzi wayo uzobonwa yizwe lonke. Mina sengiyayivala le video, ngicela ukuthi subscribe uphinde ulike. Danke lapho.